rurageretse Pakistan ndetse na Washington, aho Washington ivuga ko Pakistan yabaye kigewugewu aho kuba umuhuza wayo ndetse na Iran, ahubwo yafashe uruhande, ivuga ko yaba ishyigikiye Iran mu bijyanye n'iyi ntambara. Ubwo intambara ari igeramiye Iran, ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel barasaga ubutitsa urufaya rw'amasasu, indege, amabombe ndetse n'ibiturika. Iran yahisemo guhungisha indege zayo izijyana muri Pakistan. Mwibuke ko ahangaha Pakistan ari umuhuza mu bijyanye n'ibiganiro hagati ya Washington ndetse na Iran. Amerika ivuga yuko kubw'ibyo Pakistan ari umugambanyi aho kuba umuhuza. Naho rero muri urwo rwego Amerika ihera ivuga ko ya Pakistan yaba ari umugambanyi kubera ko yaba yarishe indege za Iran cyangwa se indege z'umwanzi kugira batabasha kuzituritsa. Iran mu kwisobanura ivuga yuko Pakistan ivuga yuko iyo itigeze ihisha indege za Iran, ahubwo ko ibyo byaba ari urwitwazo rwa Amerika rwo gushaka kwanga uruhare rwa Pakistan mu guhuza ibi bihugu mu gikorwa cyari cyarananiye UN ndetse n'akanama ka Union Européenne. Iran rero ndetse na Amerika bikomeje rwose gushya bigashyuha, aho Pakistan ivuga ati ibi bintu byari byarananiye UN bikananira ubumwe bw'Uburayi, twebwe twarabishoboye dufatanije n'ibindi bihugu nka bitatu, none babonye tumaze kugira ibyo tugeraho bashaka ko tuva muri iki kibuga. Ahangaha rero twebwe nka Inzozi TV1 turakomeza tukugezeho amakuru 5 kuri 5, ariko ubusanzwe nuko bihagaze, aho Pakistan ivuga ko iyo nta ruhande ibogamiyeho, icyo yifuza ko ari amahoro kandi impande zose zakumvikana ko iki gikorwa barimo cyari cyarananiye abandi bantu, ariko bo bakaba baragishoboye. Umuryango w'abibumbye byari byarawunaniye, ndetse na Amerika na Iran ubwabo byarabananiye kumvikana, niyo Européenne nayo byarayinaniye guhuza aba bantu, ariko Pakistan yo ikabigeraho. Ubwo rero wabashaka kubashinja ibyo ngibyo ni uwabashaka kumva ko bataba bahagaze kuri uwo mwanya. Ariko ahangaha Pakistan ikavuga ko hari indege zazanye abantu bari baje mu biganiro, ziza mu zimwe zinyura ku kibuga kimwe, izindi zinyura ku kindi. Ubwo rero izo ndege nizo ziri muri Iran zazanye abo bantu, ubwo nizo ziri muri Pakistan arizo zazanye abo bantu. Ubwo nuko Pakistan ibisobanura ko ari uko byaragenze, ko ibindi byose bya speculation cyangwa se ibihuha bigamije gusenya no kubangamira agahenge. Dubai nayo byamenyekanye, itangazamakuru ryamaze gushyira ahagaragara, biravugwa ko Dubai igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel byaba biri kurasa kuri Iran, noneho Dubai nayo yihereraga igafata ibisasu cyangwa mizere zayo igaprofitira mu kavuyo maze ikabirasa kuri Iran. Iran rero yaje kubimenya ikoresheje ubutasi bwayo bwo hagati n'imbere mu gihugu ndetse no hanze, imenya ko Dubai iri kubarasa. Niyo mpamvu mwabonye Dubai iraswa ku rwego rutabayeho muri iyi ntambara. Dubai niyo yariye, cyangwa se biriya bihugu by'Abarabu, kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nizo zariye ibisasu bya misile byinshi, aho bavuga ko byarenze 2,000 bya misile zifite ubukana kandi zasenyaga ku kigero kinini. Icyo rero cyari igihembo cyangwa se igisubizo cyangwa se kwihimura kwa Iran kuri Dubai rero niyo yariye misile nyinshi zisaga 2,000, kubera ko bari bamaze kumenya yuko iri kwitwikira umutaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel, maze igafatanya nabo ikarasa kuri Iran. Bivuga ko Iran yari iri mu ntambara direct hamwe na Dubai cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bari mu ntambara yeruye.
niyo mpamvu Iran rero yahise ihatwika ikoresheje missile zirenga 2,000. niyo muri iyi ntambara yariye ibisasu byinshi cyane, ubwo rero ikindi turakubwira yuko Kuwait yamfashe intasi za Iran, Kuwait yafashe ubwato bwarimo abagabo 4 ba Iran maze irababika. Yatangaje rero kuri uyu munsi ko yafashe intasi za Iran zageragezaga kuza ku kirwa kiri hafi aho ngaho, bivugwa yuko igihe intambara irimbanije ari icyo Abanyamerika bakoresheje icyo kirwa barasa muri Iran, maze rero abanya-Iran baje kwinjira icyo kirwa bashaka kumenya ikijya mbere kuri icyo kirwa kugira nabo babashe gukora icyo cyagenewe kuzagikoresha icyo bashaka mu gihe cyabo cyangwa runaka. Icyo kirwa rero kirubakwa, ni ikirwa kiri kubakwa n'Abashinwa bafite project nini cyane hariya muri Kuwait, ariko abo intasi zigezeyo bahise bazisamira hejuru. Ubwo bamaze kuzisamira hejuru rero nibwo batangaje ko babafite, ariko Iran yaje kubivugaho iki? Iran yaje ivuga yuko atari intasi cyangwa atari n'abasirikare, ahubwo ko Kuwait yafashe abaturage bayo bari bibereye mu bikorwa bisanzwe bya gisivile maze ikabashimuta. Kubw'ibyo ikavuga ati icyo gikorwa ni igikorwa cy'ubushotoranyi, mwayo ni igitero mwatugabyeho. Kubw'ibyo rero mukaramuka mutarekuye abantu bacu, mubahohotera, mukaramuka mutabarekuye, twebwe turaza gukora escalation cyangwa se turaza natwe kubasubiza ku buryo bubabaje kandi buteye ubwoba. Iran rero yamaze gutangaza ko yiteguye guhana Kuwait mu gihe yaba itarekuye abantu bayo, abo Iran yita ko ari abaturage ba Iran. Ubwo twebwe tugiye gutegereza ibiri bukurikireho, kandi Iran ivuga ko ibiri buze kuba bibi cyane. Dusoza rero turasoza amakuru yacu ahangaha. Amakuru twabashije kubona hano ku Nzozi TV 1 aravuga yuko kuva iyi ntambara igitangira, muri intambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanije na Israel, kahangaha indege 12 za Amerika zo mu bwoko bwa F-35 Iran yazirashe ku bwinshi, ikazitwika pe, aho bavuga ko Amerika yaba yarahombye $1,800,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko izi ndege ariko gaciro k'izi ndege zifite. Izi ndege rero ni indege nini cyane, indege yakorewe intambara, indege y'icyubahiro cya Amerika. Bavuga ko ifite ubuhanga, ubushobozi, imbaraga zidasanzwe zitigeze zigira indi ndege yose ku isi, ariko bakanavuga ko ariyo ndege y'igihangange ishobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ntago bigeze bamenya yuko Iran uburyo ihagazemo. Ahangaha rero Iran yari ifite defense system y'ubwirinzi bw'ikirere yahawe na S, iyo bita S-400, S-300, S-200, yahawe n'abanya-Iran, yahawe n'Abarusiya. Ubwo rero ubwirinzi bwari bwiteguye, ubwo igisirikare cya Iran cyamaze gutangaza yuko ikirere cyabo cyinjiriwe, ubwirinzi bwahise bwitegura, kandi ko nyuma y'amasegonda 80 igitero cyinjiye ku butaka bwa Iran, nibwo indege ya mbere ya F-35 Iran yari yiturikije iyishyira hasi ku butaka. Noneho bakakubwira yuko mu minota 4 y'intambara indege zari zimaze kugera mu kimwe cya gatatu muri bitatu bya kane, bari kuzimarira ku icumu. Noneho ku minota ya gatandatu bakubwira yuko ku munota wa gatandatu hari yamaze kugwa indege, bari bamaze guturitsa indege 12. Ibyo rero byakurira Amerika mu gihombo gihwanye na $1,100,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iko niko operation yagenze. Bakubwira yuko izi ndege rero baziturikije, ariko bagerageje guhungisha abapilote bari bazitwaye, bagerageje kurokorwa, icyo bita
barabevaka barabajyana, ariko bakakubwira yuko harimo umupilote umwe waje kuhasiga ubuzima. Izi ndege rero zarashwe ku kigero kirenze ikigero cya kindi baziturikije, kubyo bakubwira ngo n'ivu batabashaga kuriyora. Aha rero yari intsinzwi ikomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko ifite ibikoresho bidahangarwa bidakorwaho n'ikintu na kimwe. Ibi rero bikerekana gutsindwa kwa Amerika, bikerekana defeat ya Irani itsinda Amerika. Aha berekana gutsindwa kwa Amerika, bikerekana n'itsinda rya Irani, aho yabashe gusenya izi ndege abantu bose batinya. Aha rero niho tugarukiye. Twebwe icyo tukubwira, urakora subscribe, ukore share, ukore like, maze utange itekerezo cyane ku Nzozi TV 1. Thank you.